Kalispera, Elada. Kalispera, Kalispera. How does it feel here in Slovenia? Oh, it's marvelous. It's really nice. Yeah. Are there any similarities between Slovenia and Greece or not so? The people, I think, are quite the same. You see, are friendly, happy people. So I think there is a lot which is similar to Slovenian people. So you are all dancers. What is a typical Greek dance? I'm sorry? What is a typical Greek dance? The most famous Greek dance? Well, the most famous, which is worldwide, is Sirtaki. But we're going to dance some folk music. I mean, Sirtaki is popular music. And the speciality about Greek folk dances, what are they? Passionate, fast, energetic? They're passionate. They express different feelings of people. They express the land conditions, social conditions, as well as the climate, of each place. Evharistopoli. Parakalo, parakalo. Guten Abend, Deutschland. Guten Abend, Slowenien. Wie gefällt es euch hier in Maribor? Sehr gut. Das ist ganz toll hier, ja. Was ist der bekannteste deutsche Tanz? Die Sternpolka, eine Polka. Oder Sternpolka. Wieso? Die tanzen sehr viele Gruppen in Deutschland. Also es gibt irgendwelche Ähnlichkeit zwischen den slowenischen Volkstänzen und deutschen Volkstänzen. Haben Sie das bemerkt? Ja, die Musik ist halt ähnlich. Es kommen auch viele Polka-Elemente und Walzer und so kommen in beiden Musiken sehr oft vor. Und was tanzt man so in Deutschland? Diese Tänze oder was anderes? Eigentlich tanzen wir, wenn wir Volkstanz tanzen, solche Tänze. Dankeschön. Bitteschön, danke, gleichfalls. Dobro večer, Crna Gora. Dobroveče, Crna Gora, Slovenija, Maribor. Dobroveče. Šta ćemo vidjeti noćas? Noći ćemo vidjeti crnogorsko oro. Da, Crna Gora, igre iz Crne Gore. I kakvi su ovi plesovi iz Crne Gore, ove igre? Pa vidjet ćete standardni plesovi. Tu su grupne igre, momak i djevojka i momačko i djevoječka igre. I šta je tako posebno na crnogorski folklori? Kostim, pogledajte kakav je kostim. Znači, crna, plava, zelena i ovdje kapa i djevojačka nošnja. Ne znam šta, mislim da se sam po sebi djeluje posebno. Hvala. Hvala vama. Buenas tardes, Venezuela. How do you like Slovenia? What? ¿Cómo tú quieres Slovenia? Me ha gustado mucho estar aquí en Eslovenia. Es muy bonito, el festival es muy agradable, el público también y encantado todo de estar aquí. Gracias. De nada. Dobro večer, Srbija. Kako vam se sviđa atmosfera na prvo večer Folkarta? Pa mogu reći da sam jako zadovoljan, sva naša očekivanja su ispunjena, svaka čast organizatoru na ovako dobro organizovanom festivalu, zaista sve sjajno. I šta ćemo noćas srpskog vidjeti? Šta ćemo noćas srpskog vidjeti? Vidjet ćemo igre iz Dragačeva koje su igre iz naše kraja iz kojeg mi dolazimo, znači iz okoline Čačka i možete uživati u našem igri. I koji su najpoznatiji srpski folk plesovi, srpske folk igre? Pa to je kolo, znači da, pa sad postoje različite varijacije iz mjesta, zavisi odakle ljudi dolaze. Imate jako posebna odjeća? Da. Pa naša nošnja je jako stara, to je tradicionalna nošnja koju su nosili naši preci pre mnogo godina, mnogo vekova. Nije se menjala, dobro malo se menjala kroz sad tu modernizaciju. Ne šije se više kako se ranije šila ručno, ali je u principu ostala ono što jeste bila, prava srpska nošnja. Ima više tužnih ili energičnih srpskih folk plesova? Pa kolo je samo po sebi, moglo bi se reći, neki energičan ples. Malo je, zaista malo tužnih, ali ima tužnih pesama, tako da imamo i svega. Hvala. Dober večer, Slovenija, naši domači. Kakšno je vzdušje na prvem večeru Folkarta? Zelo v redu. Ja. Opažam malo te tuje narodne noše in vse so taki, sploh venezuelske pisane, ognjene, kričeče, slovenske kar malce žalostno izpadajo zraven. Zakaj so slovenske noše bolj zadržane, resne? Niti ne, no. Ne, niso. Kar nekaj črnine, opažam. Ja, to pač sodi v tisti čas, ki ga predstavljamo, ne? Se pravi v Prešernov čas. Ja. Vem, da folkloristi ogromno nastopate tudi v tujini. Kateri so tisti slovenski plesi, ki v tujini najbolj zažgejo? Ja, največ je predvsem narodno-zabavne, se pravi pa tudi navadne ljudske glasbe so tudi zelo v redu. Kateri so tisti plesi, ki so najbolj poznani slovenski plesi? Po mojem gorenjski. Zakaj?
Ja, zato, ne vem, mi največ plešemo te plese prav zaradi tega, ker smo z Gorenjske, tako da mislim, da smo tudi pač po teh najbolj znani. Hvala.